Seminar tehnika brzog čitanja i ubrzanog učenja je vještina kojom povećavate produktivnost i efikasnost rada vašeg mozga. Seminar tehnika brzog čitanja i ubrzanog učenja se sastoji iz dva modula. Prvi modul je tehnike brzog čitanja, a drugi modul je tehnike ubrzanog učenja. Kroz modul tehnika brzog čitanja vaša produktivnost i efikasnost će se znatno povećati, čak i do 300% brže ćete moći da čitate određeni sadržaj, to jest otprilike oko 1000 riječi u jednoj minuti. Sa druge strane, seminar tehnika ubrzanog učenja podrazumijeva prolazak kroz 4 osnovne faze. Faza obrade informacija, motivacije, komunikacije i faza kreiranja mentalnih mapa, vaše globalne slike uma i samih tehnika ubrzanog učenja. Ovaj seminar je do sada pohađalo više od 100 različitih polaznika, među kojima su i fizička i pravna lica. Od pravnih lica posebno ističem saradnju sa Raiffeisen bankom i Privrednom komorom kantona Sarajevo. Ja sam Tark Jažić i bit ću vaš mentor na ovom seminaru. Ono što je vezano za mene kao mentora je da sam drugi najbrži čitač u Bosni i Hercegovini sa zvaničnog takmičenja održanog u 2008. godine i da ovim vještinama se bavim već nekoliko godina. Do sada sam edukovao više od 100 različitih ljudi, a vi možete ovoj edukaciji da prisustvujete u Akademiji 387 i da budete jedan od kandidata koji će uspješno završiti ovu edukaciju. Vidimo se.